buat kamu.
Jadi mau datang mak dito sa Napasuruan kita ketua politik yanon Iba umbar di dokter di nabaca lupa pas-pasu pardo kasarpion burut heladami dibayar kontak. Rohani lama dapat kamu umbar di gokedo dulu jalan nunggu ubat tali naki perwutir sipiriton asa dia batu akar dengan ihut dihamuna salutna keluarga tadua dihamuna suhut nabi asa cuarta mana masuk-masuk sonatalis perwir dok kupasapta di tuhamu asa firma hoki bahul-bahul babat salongan bapirma tututur di muna saluhutna luju-luju dalam dia kapal gumoan orang mula baca lo bahwa harus memahami yang kahula-hula muna pasat budi pak gitu. jadi tujuh kita usah mengalahkan kabamuru Jalo-jalo itu di dongan. Modal mah di pabahenan mo na di biro kamu dihami ima si Pritor di nakiningan. Dono nami mah sauner ko ni na jotua. Asa pinilihan pa mo muna. Sa didiluju manong sa pangomot dulu na yon. Batu. Ora sumahan mula-mula nami. Ora sumahan ko na niya duduk. Diba? Batu. Ako makalatson pesta perkawinan manang pandunga sa iyon ni Iana Kota di Bagasa Petión. Sa hindi mah tujuan nero di pasok-pasutuan di pasatuan masih nasida hahipason doho las neroha marhite-hite hagabion doho agagatanumot tujuan nero. Diyon hita mahain ni nasa tujon na mamuka mahita di las nerohata di nalaho manorto manang makalatson pesta sa dalion. Asa hidup nabi tua cadurin na mula-mula cadur mula topak asa mahula mahita yang kali magula horas di Bagasa Petión jala marhitay gabi dapat padita gabi sopa tuamata debata alani kamu na parmusik nami Gabi. nang manok termahami baik damang masih dihami gondak mula-mula do gondak sabay. Saya dihami nasa haduto dahil lumaya dihamona permusik nami baik madihami amang gondang niliaji
Jadi lasawanema di hamuna para musik nami Gabe. ala nunga sikop ulo nami di panotoro nami di bawah sakityon asa dorong nama sonena penedua sahak menyesulu sahak ma kebuktian sahak ma hita liling mamulu sahak ma hita nak penggalian baik damang mari ami godang asa ni las padung atau ami godang sutujui Gabi mang gabi. Huduhai mahamuna. Jadi nggak mengarah dia mudah-mudahan nami. Jadi kami majalah horas majalah kami. Dia mudah-mudahan nami selalu nadi sok kami main boru muna. Bere dah tiba bere dah cuma tuh di boru. Ima di perboga sumana pardonga cari pion di tulang kami naposo iso. Jadi kami macai las doa nami. Doa kami marodo polo. Di nongkok ripe. Ada usaha keluarga baru dia mudah-mudahan nami. Dia ada matangnya yang kami coba batasan giatnya yang gawe keluarga yang berbahagia nasi dah. Tuari nama Indon, Solo Gabi, Solo Mamora, si buat las ngeroha di tonga-tonga di keluarga si Majuta, songoni keluarga si Tonga. Jadi masuk songona pelai karau nami, las marahamu bagian nami, dia nami on. Asal bergabung nana rubut do budungna. Gabi mahamu mudah-mudahan nami basang mani mana kami buru muna. Enggak tuh. Jadi open waeng naik manotor kami, uhud naik pasahaton, silas niro kami tulang naposo. Jadi amak para musik nami, Gabi mang. aca marmula gabe, marmula horas di hami na marmula marburu, baik ma di hami, musik mula-mula las parung ma sopa-sopa. Dia pernah terbaik kami asa titik masih apa bola otak parna tuk so dia pernah terbaik kami akan tulang ba tugolang ngama pinasuna dia rakku ba itu mana sida dia jadi amak para
salat di kami, botong nami mamaki di ulu nami nak pasangat kamu udah nami. Jadi di Hitaburu, naman hukum majuan wain, kopat tutiki boa, langsung matu hasatani, manang toloro Atau dari kamu nak baru nabi, beri pakak mana tinggi hotam. Satu hima kamu mengalaka, kamu selalu nak baru nabi. Satu hima ada baru akap pengomongan. Orang semua kamu nak baru nabi, orang semua kamu nak baru nabi. Jadi di bawah sekian, Roma hamil lama masuk kamu. Selalu nak baru nabi. Las di sana lewat pesawat nabi dekki tu kamu nak aku baru nabi. Dekki persepol. Questo però anami non le video di hula tei to ko sa to ko ani. E o ku ben era na chatona ko wer. Video pasti. Ati ma. Bos roham. Asa e mi sta betu ma tan dulu si bolo. Kasi marwan de bata. Benado si de tua. Horas mahita na maruda marbur di paroro. Nama para musik ngami baik di habis tiu-tiu hata. Jadi marpanai nangem mita perjur sehali madok mulai hita tu amata martu di bata di bagasa tikion na doktong mangalian gugurut tay pason terlumobi ima inarohabi di son naeng
bari bamuna andang akale-ale manggohi goko do jojo muna ima tinang majalo paso-paso pardonga saripeon paupo nami siap bagas joran tu hatta marhite na posonai sirohonon nami tu paupo nami anggia ma keluarga na berbahagia hamu tujulan narion itu pahe debata akaulau muna ilo debata di hamuna tubuh anak tubuh ni boru na ulo mangulu tu akatiki tikene ro saya di paso-paso ma akka parngulu muna di huta hamu sok nang di tano parserani hamu di lo debata ma di hamu akka paso-pasuna akka namar ragabi siala nima dilas merohanami akka ale-ale muna do pariba muna tok-tok wahai martangiang tutu atta debata asang giat tu jangan neron lam ditabadi hamuna akka pasu-pasuna namar regami alanima di hamuna parmusing kami Gabi. neng rohami madapoton ali nami di son pas atos silas ni rohanami irok na tua siacur mula-mula na siacur mula topa medamang tadi kami godang mula-mula baru udamang jo tu godak sok datang na pada nami open wine ng marliak mahami lapas atos silas ni rohanami itu itu hamuna akka pasuna tu akka tiki nanang ro jadi Buti ada nami do pariban nami naringkan do noli asal ronan masonel kun na tua bagok main nomor harto bolok main nomor rubian bahos mahami na majaro tu kadalo madi hamuna mga dia bautin ma ma tutu jadi asal si palihami amak pada nami di dona tua satu panuhatan baik dalam madi hami godak si tioi das paduna ma tu godak satan badang menuli saya dua Muliate kupasa rohanami lumuwi perjolo diamu amang burunami do na burunami kuberi kami tumlasir rohamu apalagi mahamu buhali manang 5 hari lipat lasnya rohamu diberi namion do diburu namion ya kita usi jadi sauna dokon ni si tua balitang mati tu pagabi tundal situ luat sauk mamu horas lagabi amang guru nami sahat tu parorasan sahat tu panggabian iba tutu mulia tema nakiningan bere doto buru na mangalap pasu-pasu pardongan saripeoni sa tonga-tongani huriat tai maritin na posona tu kami adong dopen ni ana nong sidhonon nami ima dia datai asa horosikop mulia tema ingot tamu mai nasa bagat soroi pakyomu lau membentuk keluarga muna songona dokon ni jamita nakini dang sabada behamu kosa dang dua bada be kosa bada tujuan na disi bere doto buru ulu sabada do laborat di alai pengertian na iko saroha doamu mengalugahon rumah tangga munaon dia mai banau ko kami soni
Ikaw martamiyak kamu tutuhani lepas hat membentuk rumah tanggamu nai asa tahu nas liro aka di bang buru nami on do di na buru nami lumubi hami hula muna ingok maida bere do tu buru jadi sonari mar meme mahami tu bere nami dohon tu buru nami sonari pe jalur nami mamang baru godong mule songoni re mang nama lo nami Gabe manggabe. kamu mang godong mule do sopa gabe mang arong Jaka hata nauli, hata gabi, hata hortoras na pinasak muna. Saya dijak kubaran Dr. Dinami may si kasasan ito at katukan ng ito. Anani gihamuro hulu nami. Gimuro do kami rada nami lamar marubahamu. Kasasan ko nito tuwa. Dakit ko inna pulong yang usul sak ko palia. Taksuda inna uhumni adat alami sipatu paham nasusadia. Alanir dan nami lasmaru hamu lahu mano majalo hawaro nami tuksongoni benom naboy upatu kami balas maruhani hamuna rada nami gabe baru gabe jadi di hamuna permusin nami Gabe. kami madamang gudang mardalani asa magdala kami lahu mano gonobba manukuluh lananyo. aja do pinoparin amora dibutuh mudo namar hula-hulay kami pe mado tunglas rohanami di haroromona salani pe akamang baru do na baru oti kinna si tong do gudak si butong tupe rohami marmeme berenami doho urunami lasma rohani daging lasma rohani terdimuna itu memang nama nami Gabe. asa marmeme hami tuberinami do tuburunami bama godang albartusu baik nama
Jadi mau lihat mah diharoro nami pandagi lasma rohani tobi. Siapa nih akak buru, do na buru. Kusipul hari mah buru. Mau lihat mah di tuata. Tinau main na aitiu, na itu panata. Baik mamang sitiu tu, padu ma tu hasahatan. Baik mamang. Para julo mahita madok mauliat itu mata berdingkat basa. Dia sido halong na natotong mga rawat hita. Diari na uli di bulan narin kanon. Nunga matalo pasu-pasu. Ima bere nami siapa kasoro itu katai. Agia batutu. Rumah tangga naringan. Rumah tangga si turun. Zala sioloi hata di Tuhani. Dison rodo hami tulang mu bere. Markasi pulun. Do opung mu sinaga. Opung mu sigiro lasroh nami dapat batong niluluan jupang mana jalan pasuasonnya matari bata kujulan narion Tuhan muna dua di nama muka rumah tangga di silas roh nami di basat di batamai tarsongani mahata siap kami ando pita bayi kami nama saulosi rata nabi Ula-ula nami siap turi Gak bisa lah horas Suaksoni madam di hamunawang buru nami Lasroha nami Paberi pertikianon Suksoni runang hamuna deh Jadi iba di nang bacaru pasu-pasu perdongas saripeo Buru dot hela nami siap kurei Bagi tidak bosan Tuhan Sanggak betul tuarek kana mangyut Gabi keluarga na berbahagia pada siga Siului na tua-tua na terlumul ba siului di mata Asa daron nami so di na tua-tua asa tubon nak beda tua sikuru di do na tua tubon arak batu tubon na di do tela nami tubon baru dengan sida bahasa sar tua jadi asa horas telaga biba nam dia kaulon tan batas sedario tupahon ya bata bar tua di bata siala di dia pada purnama kami ya ka bang dulu Dia udah pagi doa mau maju tulang. gabi jadi langsung di mana mula abang tak dia nabi Gabi. asa siat dulu mula papas siat dulu mula gabi bata dia mau kendang bula-bula jana pasak ban do kondak sampai ban mamang
tangan nami dan damamu anak diraja jalaka dapat tas marrohak merditaiba asal dia batu tu bersika nauli bersika darigan di pampaherang muna tu habi akka hula muna asal dia gabi akka dahulu tangan muna di hutan di badian sirup dotak kapapa muna asal jok na tu jua sa piratik kong mahuzur itu pinin kapian batu sihat tu hamu sudah na mangalaka abang burul pamuran nabi sa sima dapotan akka persaulian Pemperai nang rumah kami lahu mabasuh-basuh marbebe nyanak kondari abang buru tupe so sadia dan terbaik kami akka hula muna langsung pelas rohani buru do terana kami tak sudah ina fulung nak susakut jadi belia tak sudah nak sosi patu paus sadia aladi las rohamuna las nak dimuna macakun di harorami kesoni bapak doa nami abang buru jadi rasoni wadi apa wala tanda nami Setawi mak asa tapi tinju.
ni rohanami. Akar raja nami, raja ni hula-hula. Angki rumah tangga siti ruang di julur tata rumah di julur ni mata. Boleh main, anakku. Dangalan ni gudang ni puli-puli ni si Mamora, dangalan ni gudang nyuli, upaya kalak Mamora. Alai bering mak kebersamaan nami. Abang gudam na borum paribam musaluhuna. Abang perkosi. Patari dalas ni rohanami. Nyo paling tari nai. Nyo. Leco. Pariban. Nah, naman kayo ni. Anong Panginoon na kanakon? Erdeng di erdengin na tuari sana di erdeng kepariban no. Alay, si Majuta mana punasa. Bahan majuaman. Erdek kami nak erdek ko. Iya, hubungan dengan musik. Cuma tangan masa tabi, oh,
manis ba itu gula, daima itu sirah, terluwabi di para rumah tangga muna, martanda masuk dolok, maradia sokok kau di para rumah tangga muna, jual masih di rumah kamu, juakan keluarga generasi penerus, bolos sokok kata dia jual nama dong, titipin nanti dong golang belang guna, otik susah dia betul ternami, wapariwam makamang borong na borong, amat tadi batama manggobi, berarti kita kepasangan macam udah nabi sini toh. Jadi mana tema? Nagir kamu tu abang dulu, cagodo orang nami. Jadi pada nami, asa kinahu nual tio binamai tu baru hatan, bama kontak sikio los penubura bama tu hasatani bama.